33. krog prve lige, Celje Maribor 3-1. Po vodstvu Celjanov po prvem polčasu boljša igra Maribora v nadaljevanju. Najprej so vijoličasti izenačili, nato pa je, ko je že zadišalo po preobratu, tekma znova zavila v celjsko stran. Maribor je zdaj prepustil drugo mesto, a z le točko zaostanka optimistično zremo v prihodnji teden, ko nas čakata dve pomembni srečanji. Najprej 34. krog v torek proti Muri na domačem igrišču, v soboto 6. maja pa še finale pokala v Celju, ko se bomo pomerili proti večnemu rivalu. V nadaljevanju si oglejte vrhunce iz Celja. To je premalo danas bilo jednostavno od nas, nismo bili ta želja, Celje ima više nego mi, zašto je to bilo ne znam, to se mi igrači trebamo upitati, zašto su oni imali tu veću želju za drugo mjesto nego mi, ali ta utakmica je sad završena, igramo utorak protiv Mure, onda ide finale pokala, tako da se mi na te utakmice sad trebamo fokusirati i još nije kraj. Ne znam jesam više ljut ili više tužan jer jednostavno odigrati ovakvu utakmicu, a nagovijestili smo da je ovo utakmica sezone, ako je ovo utakmica sezone onda nismo zaslužili ni više od 6. mjesta. Nevjerovatno da smo se ovako postavili, da smo ovako odtrčali utakmicu, bili smo izuzetno spori, izuzetno teški. Odmah da ne bi ispalo da napadam igrače, posuću i sebe sa pepelom. Jučer smo napravili jedan malo jači trening jer smo 2 dana radili regeneraciju. Htjeli smo malo se pripremiti na ovu momčad koja je izuzetno dobra momčad, ne treba umanjiti tu pobjedu Celja. Da li smo pretjerali u tom treningu jučer, da li je to razlog što smo bili umorni. Opet s druge strane ne drži mi vodu jer prvo poluvrijeme smo bili spori, a drugo bolji. Ako si umoran da si umorni i drugo poluvrijeme.
Tako da puno će tu biti stvari za analizu, puno stvari za razgovor. Kratko je vrijeme, znam, Mura je tu, ali nećemo pustiti da ovo prođe samo.